Naišli smo na jedno polje nane. Ja ću sad ubrati pa ćete vidjeti kako to izgleda. Teško se čupa. Ovo je... Čekaj, koja je ovo boja? Ljubčast, jest. I ovaj cvijet, šta je već? Onaj ljubčasto, ločki, stabljika i listovi zeleni. Onda, kad je naberete, osušite, da se osuši, napravite od nje čaj i onda pijete čaj i uživate. I gledate neki film to. I ja to uživate. Ajde, vidimo se.